لهر جاکیبن دم باش دم پیشکشکردنا بولتنا دمژمێر شەشە نوچەیانە و دەست پێکێ دەژی سار نوچە. لە باژارێ قامشلوێ ڕۆژەبای کوردستانی پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا جبینەکە لە دارخست و تێدا ڕەوشە سیاسی و ڕێخستنی گوت و بێشکردن. جیمز جێفری شاندێ ئەمریکا ji بۆی سووریە گەهشتە تورکیا و بریارە سڵبە لەگەڵ بەرپرسیارن تورکیا ناوچەیە ئارام و نەخشەرەیە ئەمریکی تورکی دەربارەی من بەجێ گوت و بێژ بکێ. شاهین ئەحمەد دەبێژێ گەرانتیە جێبجێکردنا ڕێککەوتنان بەگەرە لەشکری ڕۆژە بۆ ڕۆژئاوای کوردستانê. صالح مسلم سەرکردێ فێدێ گوت کوان براهیم بڕۆ سەرۆکێ بەرێ ئەنەکەساژ ڕۆژاوای کوردستانی سەر گۆن کرد داکووی ji کوشتنê بپارێزن. دووبارە سڵاو. لە باژارێ قامشلێ ڕۆژاوای کوردستانی ئەندامên پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا جێبینێک لە دارخست و تێدا ڕەوشە سیاسی و ڕێخستنی گەنگەشەکردن. جبین به ئامادەبوونا بەرپرسێن ویزگەها ڕێخستنیە پادەکەسی عەبدولکەریم محەممەد هەروەها ناپە عەبدوڵڵا ئەندامێ کۆمیتە ناوەندیە هەمان پارتیە بڕێ بەچوو دەجبینەدا ڕەوشە سیاسی لە هەرێمێ بەگەشتی و یا کوردی بەتایبەتی هاتە گەنگەشەکردن لە ئالیەکی دنجی دەجبینێدا تایکازیە لەسەر کارێ ئەندامên پارتی و پێویستیە ئەکتیڤکردنا چالاکیان دناوە گەل بە مەبەستە پەیوەندیە تێکلیە ناوبەرە گەلێ کورد داهاتەکردن. Îro me civatek darxist civata me ya kawadrê Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya. Ev civatê me jî civatê ehtiyatîne civatek normal bû me mûnaqeşe û bengeşe li ser rewşa Sûrî bişekil am û şoreşa Sûrî û her wiha me rewşa Kurdistana Sûrî jî anî ziman me tê de behsa بأوضاع سياسية ومبادرة فرنسية وهروها روشنا حوالي ما لقاعدة أمريكية لكوبانيجي ما مناقشة كر وما گفتگو كر وأم درحكي دراتي وهباتي أم دخازن أب أوضاع نوتين أم لسر بسكن أو مبادرة فرنسية وقت هر جاري بما بود إدارة نوش منطقة أباب بي و بشي سياسي وعسكري وهروها مرجعي سياسي تشيلفي اللي بقرب شيء. ئەندام کۆمیتە ناوەندیە پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا شاهین ئەحمەد ڕاگەهاند و پێدێژە دەستپێشخەریە فەرەنسی دەڕەڤێ و دڵخوازێ پوچ بکێ هەروەها هەبیتن نابەرە پەیەدە و ڕەشێمێدە دەربارەی دووبارە ڕادەستکردنا هەرێمێن کوردی بەردەوامە و لە ئالیەکەی دەنجی نابووری گۆتک و گەرانتیە جیبجێکردنا ڕێکەوتنان بەگەرە هێزێن پێشمەرگەیان ڕۆژە. ئەندامێکی کۆمیتە ناوەندی یا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا di daxuyaniyekê de ragihand ku pêdê ji destpêşxeriya Fransî ya yekrêzîkirina navmala Kurdî direve û hevdîtinên berdewam navbera çekdarên pêdê û rejîma Sûriyê de hene ji bo dubara vegerandin û radestkirina herêmê ji bo rejîmê bi awayekî fermî û dawî têne pêk anîn. شاهین ئەحمەد ئەندامی کۆمیتە ناوەندی یا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا di daxuyaniyekê de ji bo malpera Bas News got ku pêdê birijdî û berpirsiyarî danûstandinê bi destpêşxeriya Fransî re nake û wek corekê ji planeke demkî bi mebesta derbazkirina qonaxa niha ji dûrpêçkirinê û pirek ji bo guhandina xwe ji danûstandinê navdewletî ji pêşeroja Sûriyê re bikartîne û dixwaze ji destpêşxeriyê bireve û pûç bike. دربارê danûstandinê navbera rejîm û pêdê de Ehmed amaje pêkir ku hîn jî hevdîtin navbera her du aliyan de li ser dubara radestkirina herêmên Kurdî ji bo rejîmê bi şêweyekî fermî berdewam e. Navborî herwiha balkişan ser ku di Asûyan de projeyeke navdewletî ji bo dabînkirina ewlehî û aramiyê ji bo rojhilatê Çemê Firatê li Rojavayê Kurdistanê heye. Ew jî diriya veguhestinê bo herêmeke ewleh. ji ber ku ew herêm ji hejmona Amerîkiyan e. Lê nakokê navbera hêzên xwecihî û navnetewî li ser herêma ewleh gelek in. Serkirdeyê pedekesê ronî xiste ser ku bingeha seqemgiriyê di wê herêmê de li ser serkeftina destpêşxeriya Fransî disekine ku corek ji li hevhatinê navbera her du aliyên Kurdî an ku pêdê û enekesê li ser rêkeftineke giştî di warê rêveberî siyasî û leşkerî û ewlehî de were pêk anîn.
شاهین احمد اندامی کمیتا ناوندی یا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا تکس کرد کو گارانتیا ji bo cîbjîkirina rêkeftinê û pabendbûna pê vegera hêzên pêşmergeyên leşkerê rojin. Her wiha hebûna parastina navdewletî bi serpirestîya Amerîka be. Piştre hevkariyeke rastexîne ji hemû pêkhateyên herêmê ji Kurd û Ereban, Siryan û Turkmanan were damizrandin. Laliyekî din Ehmed serbar kir ku Rojhilatê Çemê Feratê li Rojavayê Kurdistanê baca şer û nakokiyên PKK û Tirkiye dide. Ji ber ku ew herêm rastî bi hevguhertên siyasî û bazirganî hatiye û li tevgera leşkerî ya Tirkiye li ser sînûrê Rojavayê Kurdistanê ji ber wê nakokiyê ye û em dê bacê bidin. Lê hewl ji gelek aliyên xwecihî wek Encûmena Niştimaniya Kurdî û aliyên cîhanî wek Yekîtiya Ewropî û Fransayê ji bo durxistina herêmê ji gerên nû ji şer û pevçûnan heye. Di dawiya axaftina xwe de Şahin Ehmed endamê komîta navendî ya PDKSê anî ziman ku helwêsta Amerîkî derbarê Rojhilatê Çemê Feratê li Rojavayê Kurdistanê hîn jî nezelale û herdem barovajî di daxuyaniyên berpirsên Amerîkî de hene. نازیه برای خود ما برای نافع عبدالله اندام کمیته نوندی پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا کو لەگەڵ مێ بەحسە جوینە پەدەکەسەیە کولبەژارێک قامشتۆ هاتی کردن بکەن برێز نافع دەم باش گرنگترین مژارن کو دێ جوینە پەدەکەسێدا هاتنە گوت و پێشکردن چه مژار بوون؟ سلاف جوارە سلاف شتەماشەوانی پارتیەرە گەلەک سپاس. جواتەمەی جواتێکی نۆرمال ji bo parêmeyî xewatirê Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya taybetî bajarê Qamişlo civata me jî gelek mijarê rengerek me têda guftgû kirin me gelgeşekir li ser rewşa Sûrî şeklekî giştî û çawa wê careseriya vê kêşa Sûrî li pêşerojê de bêkirin. Rastiyê me wekek xewatirê Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya dîtina me ya me jî yani wek rûya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya wek rûya Meclis Watanî Kurdî em dibînin di pêşerojê de eger hatû ew rêkeftinên navdewletî wek biryara 2254 wek biryara merciya cinêr yek cîbicî bûn em dibînin kêşa Sûrî vê derbarê de yani ew hela herî baş e. باشە برێز نافع لەسەر ئاستێ ئەزێژ ڕێخستنی دەست پێکرد دەست پێ بکەم بەری سیاسی لەسەر ئاستێ ڕێخستنی پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا چه ئامادەکاریش بۆی پێشەڕۆژێک گوهارتمێن و وەکە دەبێژن دە ڕۆژهەڵاتی چەمە فەراتێ دەوێت چێ بن هەلبەت ئێمە کوێ ڕێخستنی ئەو ناگرێ دایمە کۆنگرێ مەی يقوم أنا أما تكون زيادة لكن أو بهالتنين ريفستني بري مؤتمر بري كونجل في زخمته لأن بينن إنه أو بهالتنين ريفستني وبيشتي مؤتمر وشيبن وأم هيبين أو بهالتنين وشيجي بدن وقت بكسي مناسب كبيج مناسب ده جبو أمكانك البيشروش ده بكسلاح وجهانه بيكتر تكتيب لكن هوالي ماشي جالاتي وكاربن بريبر باشە دەربارەی سیاسەتە پەردەکەسێ ji بۆی پێشەڕۆژێ و گوهارتنان بۆ چ جۆرە سیاسەتێک بێ بە چ ڕەنگی ئامادەکاری ژێرەهاتیەکردن بەێ ji bo pêşerojê û siyaseta Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya ême her wiha yani ew siyaseta me em ji berê derçûkîn îro jî em dibêjin careseriya kêşa Kurdî li nirûyê Sûriya de girêdaya careseriya kêşa Sûrî hema lê destûra îro bu amade dibe û lîcan ji bo wê ne amade kirine ji bo careseriyê ji qit'ê Sûrî de ême em dibînin Kurdistana Sûrî wek Kurdê Sûrî mafê me pê çespandin di wê destûra nû de di du careserîgek siyasî وك جور عهود مواثيق دولي او جي خالد دوايا وك سوريا عام يما ام دبينن انه سوريا بسوريا اتحادي سوريا فيدرالي ديمقراطي
همو بكاتي هندروي سوريا دا بكنا ما في خوا وتسلي وادا ملتي كل بكي ما في خوي نتوي لغور عهود مواسقة دولي. بله باشا برز نافع نامه پدکسی کوی بیشتر جماوری و قاعده جماهیری چجوره نامه کدمان هذا چجوا دخوازه دکو قوشا کون حال پیشا و کوگوته پیش بینی کردن و آستان به کدار باس بکن. بله نمامش کلی مرا همو لاندیره پارتی دموکراتی کردستان سوریا گو و بهتر ناو پروژه نتوی کردی لکردستان سوریا دا ببینن وجوی پروژه را کار بکن جبر پروژه نتوی اویا خری گرن و باش دوی دما هادا جبر گرک کلان دین و بی پروژه هانش نابکن ویما امشی داخواست دکن هیوی دکنش گلی خوش ملک خواه گو پشتوان بیش بی پروژه نتوی را جبر اویا راستی گو جارسری هری هجایا تسگیری که گلی کرد را نبس کردستان سوری تری هرچه پارچه کردستانی اب پروژه های نتوی امزانن خلقی مجی زانن گو سروکاتیا بریز سروک برزانیا امشي وقت بارتي ديمقراطي كردستان سوريا ام بشتغالي شو بروجي را ام دوناوي بروجي لنا ام دخازم قال ماجي دوراوي بروجي دي وبشتغال بيجي بروجي لتريا باشا الگوری و پروژه کو ته بحث کې پروژه نتوی اگر له همبروی او پیش هاته کو تنا پیش بینی کردن حتی چرا ده که اگر هیا او پروژه نتوی بکه بواره جه بجه کرنه ده البته بالهجا يعني ام بناب اوبوزيسيونا سوريدا كارك دكين جبوي ما بستي اكا ما بستا ما نا جي كرنا بروجينا توي بانا هلبك امي ند يرو شهاده بانا ماشي وقت غيري با امي جمني دي بانا لما دستريكا شورشا سوريتا ما جمي قدي نام اوبوزيسيوني دا جبر او كرياري تشوتي ترحقا ملتي مدد حاكم مشاهد ام دخازن و سياساتا راجني دا و سياساتا بدنا آليكي و ام قاربين وي بروجي و جي بكن ميزان سر ميزان دولتي وخاصة او رشدي كل جنيف شيدن ام وقت بارتي ديمقراطي كردستان سوريا جي وقت الجمهورية الاجتماعية كردي دنابدنا شبو جي قرنا وي بروجي نتوي لكردستان سوريا. گلک سپاس جوای برز نافع عبدالله اندام کمیته نوندی پارتی دموکرات کردستان سوریا کل گل مبو گلک سپاس سرکرده که پارتی اتحاد دموکراتیک پیدا سرکرده پارتی اتحاد دموکراتیک پیدا صالح مسلم گفت کوان سروک بر انجمن اجتماعی کردی لسوریا و اندام نهای کمیته پیوندی درب انجمن روجاوای کردستان سرگون کرد داکو او ویژه کشتنه بپارێزن. سرکرده پارتیا یەکیتیا دیموکراتیک پێدێ صالح مسلم گوت وان سەرۆکێ بەرەی ئەنجومەنە نیشتیمانیا کوردی لە سووریێ و ئەندامێ نهایە کۆمیتەیە پەیوەندیên derva ya ئەنجومەنێژ ڕۆژاوای کوردستانê سەرگۆن کرد داکو ئەو wî ji kuştinê bipارێزin. مسلم di beşdariyekê de li gel gorpenda almuwatana derbarê pirsekê li ser doza sergonkirina dijberên xwe got eger me besta we İbrahîm Biroba me ji Birora got gerek tu werê parastin û asayîşa me ango asayîşa PYD dê te bipارêza. Lê Biro ew yek red kir û got ez tu etîrafê bi we û parastina we nakim. Muslim her wiha got ku asayîşa me ji Birora gotiye hin alî hene dixwazin te bikujin û gerek em te bipارêzin lê Biro razî nebû pişta asayîşê ew derxist. Şeva 13 Temûza 2016 çekdarên PYD İbrahîm Biro li bajarê Qamişlo revand û berev cihekî nenasve birin û berbanga sibiha 14 Temûzê ango sibiha din ew sergonî Herêma Kurdistanê kirin. Ji bilî Biro jî bi dehan siyasetmedar û çalakvanên Kurd ji aliyê PYD ve hatine revandin û sergon kirin û tanha jî çarenivîsa gelek ji wan çalakvana siyasetmedaran nediyara. سروک نوی هپیمانیا نیشتیمانیا اپوزیسیون سوریه انس العبد گفت که پیوندیا نبره هپیمانیا اپوزیسیون و انجمن نیشتیمانیا کردی لسوریه ده پیوندیا که هفپاری دولاتی یک گرتیده. سروک نوی هپیمانیا نیشتیمانیا اپوزیسیون سوریه انس العبد گفت که پیوندیا نبره هپیمانیا اپوزیسیون و انجمن نیشتیمانیا کردی لسوریه ده پیوندیا که هفپاری دولاتی یک گرتیده. العبد د سمینارەکە گفتوگۆیەدا کوژ ئالیە ئەنەکەسێڤە لە بارەگا پەیمانیا ئۆپۆزیسیۆنی هاتبوو برێکخستن تەکەزیل سەرگرنگیا بەهێزکردنا پەیوەندیان
نافبەرە پێکهاتەیەن سووریە دەکرد و گوت پەیوەندیە نافبەرە هەپەیمانیا ئۆپۆزیسیۆنێ و ئەنجومەنە نیشتیمانیا کورد لێ سووریەدا پەیوەندیەکە هەفپاری وڵاتێکی یەکگرتیدایە سەربار کرد و سووریە نابا وڵاتێکی ئازاد و دادوەرانە ببێ بەشداریە هەموو پێکهاتەیەن وێ و گەرانتیا مافێوان ئەلعەبدا هەروەها تەکەزیل سروەیەکێ کرد کۆرێکەفتن نافبەرە هەپەیمانیا ئۆپۆزیسیۆنێ و ئەنجومەنە نیشتیمانیا کوردیدا پێشکەوتنەکە ڕاستەقینەیە ژاریە هێزن ئۆپۆزیسیۆنێ بە پێویاخوا بە بەردەوامیە vê پەیوەندیە استراتیژیک بەرەف پێشڤە دادیارکردن ئاماژە بۆیەکێ کرد و گەرەک ئەو پەیوەندی ببە بنگەه و دەستپێک ji bo damezrandina hevpariyeka rastaqîna di Sûriyaya pêşa rojê de. Cîgirê serokê hevpeymaniya niştimaniya opozîsyona Sûriyê Dr. Abdulhekîm Beşar derbarê karê Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di nava opozîsyona Sûriyê de ragihand bû ku karê enekesê bi opozîsyona Sûriyê re bijardeyeke stratîjî ye û doza Kurdî dûrî çarçoveya Sûriyê û kar bi hemû pêkhateyên Sûriyê ji bo Sûriyayeka demokratîk û mafê hemûyan li gorî destûreke Sûrî garantî bike nayê çareserkirin. جیمز جێفری شاندەیە تایبەتی ئەمریکا ji bo Sûriye gehişta Tirkiye û biryara li Enqera lêgel berpirsiyarên Tirkiye navçeya aramiya ku biryara li Rojhilatê Çemeferatê were avakirin û nexşereya Emerîkî Tirkî derbarê bajarê min bicê gotûbêj bike. جفری شاندەیە ئەمریکایê تایبەت ji bo Sûriye îro duşemê gehişta Enqera paytexta Tirkiye û biryare sibê sêşemê li gele berpirsiyarên Tirkiye dawîn pêşhateyên Sûriye gotûbêj bike. Li gorî ku rojnameya Şerqil Ewsat belav kiribû, James Jeffrey şandeyê taybetî Amerîka ê taybet ji bo Sûriye wê li Enqera li gele berpirsiyarên Tirkiye navçeya aramiya ku biryare li Rojhilatê Çemêferatê were avakirin û nexşereya Emerîkî Tirkî derbarî min bicê gotûbêj bike. Ji alî xwe ve jêderan belav kiribû James Jeffrey û şanda pêra wê li gele Xulosî Ekar Wezîrê Berevaniya Tirkiye û berpirsiyarên Wezareta Derveya Tirkiye bicive wê rewşa Sûriye bi giştî û ya navçeya aram û nexşereya min bicê gotûbêj bikin. Li gorî ku hatiye ragihandin heta wekenha Amerîka razî bûnê li ser pêşinyara Tirkiye derbarî dirêjbûn û berfirehbûna navçeya aram li Rojhilatê Çemêferatê nîşan nedaye. Ji alî xwe ve Sean Robertson berdevkê Wezareta Berevaniya Amerîka ragihande ku gotûbêjî navbera Amerîka û Tirkiye de derbarî navçeya aram û nehiştina metirsiyê li cem Tirkiye berdewam in û ew gotûbêjî wê berdewam bin. Eroha Marlokros Doran berdevkê Wezareta Derveya Amerîka ji bo rojnameya Şerqil Ewsat ragihande ku Jeffrey digera xwe de bi welatên Yekîtiya Ewropa tekezî li ser wê çendê kiriye ku karê pêşîneyê Amerîka di Sûriye de çareserkirina krîza Sûriyeyê li gel netewên yekgirtî û civaka navdewletî. Rûsya jî wê hevbeş be di çareserkirina krîza Sûriyê de li gele biryara Encumena Ewlehiya Navdewletî 2254. Ji bo gotûbêjeka bêhtir li ser dawîn pêşhatew bi taybetî serdana James Jeffrey şandeyê Amerîkiyê taybet ji bo Sûriyê bo Enqera paytexta Tirkiye niha dirêya Skype şrovekarê siyasî Emer İsmaîl gel min e birêz Emer Dembaş bi nêrîneta vê carê James Jeffrey şandeyê Amerîkî ji bo Sûriyê ku wê serdikû niha li Tirkiye îro gihiştiye Tirkiye wê çi tiştekî nû pêşkêşî Tirkiye bike derbarê navçeya aramiya ku biryare were avakirin. Di pêşî de Dembaş silav li we hêjayan karmendê arkeyê got rojane kar û xebatê dikin ji bo ragihandina azad her wiha hemî temaşevanên we hêja bi rastî mesela Jeffrey û seredana wî li Tirkiye tiştekî ne nihe berî demekî jî dîsa çû wexta peywendî jî kirin Encumena Niştimanî û her wisa opozisyona Sûriye û rejêma Tirkiye û yê got kar û xebatê li wê de dikin. Emerîka bi rastî heta niha jî projal pêşiya wê diyarda wê ew devera aram ya got ragihan tenê ji bo tiştekî elamî heta niha ser erdê hê tiştek nexuyaye. Tevî çareseriya pirsgirêka Sûrî tevayî girêdaye bi wê vanê. Di do ew mesela vekşanina hêzên Amerîkî ji Şerqê Furatê ew jî propaganda ji bo costnabız ji Mecmua Ewropî re çêkê ka
سريويدا فرنسا واقو كا حتى نها شو حلول رخوا هنا يعني شو نريني واهنا بري مسألة سوريدا هاد بيجم وكي هاتي راغاندن او جيفري شاندا انجماني را انه هون كرد تقارن لف بكن هون تقارن ريفا بريكي آوا بكن هون رازينا ج مسألة منطقة آمن را هون تركيا تشواد نيرن يعني أفقى مسائل حميج بو تنه شروع ورکن تقد بردهايات تبع شروع بكارن السياسي سركدي كل في دبجنكو گوهرتن مزن و روشالات چم فرات درست بن ته دبجيكو امريكا بتنه حتى انها اكثر راگهاندنه بحثنا بچا آرام كريا بله يمن از دبینم امریکا او پشتی اف اتفاقیه فرانسی یا گو افکارو مدک کار دکیج و پیوندیجی چکرن و سر اردت شغله امريكا طبعا امريكا بيو امريكانا تشتكي سوريا تشينابي وتشتكي الشرق الفرات جي تشينابي بر او هنا قوات ويلسر ارضي هنا امريكان حتى انها تشتكي سر ارضي نسبه سوريا نكري يعني مساله مصري بشتي حجدر وجاقوا على حسني مبارك تنحي وشو سوريا حتى انها هي امريكان وروسيا بازارة لكن سر شرق فراتي وافعيني وشامي وكذا حتى انها تشتكي عملي فعلي نين نظام او سياسه مدار حتى كيرادي معلوماتي ووثائقي وهنا بس ازد بينم مبادره فرنسي هجر نمري صاغ بمينه بلكي جديدتر بيجوي قاكاري هي امريكا وجيفري وادي كشبر امريكانا ومجموعه اوروبي جنيفات بازار جنيفات حتى برده تبعها انسياتيفا فرنسي مبادره فرنسي كربنارينتا او انسياتيف حتى اشرادك اجرها براستيه كون يكون برا انا كسو فيدا درست دويانجي او انسياتيفا فرنسي وبمنه لسركاغازي انغو بس غوتن هجر نوك امريكا بكن بيجنا رجيمه يعني خيارات زحمت امريكا دن بيشيا رجيمه وبيادي جا رجيمه خوازن بيت خوش بن باسكي ايران درخي رجيم نكار خوش باسكي ايران درخي ايران افسح صالد او ونخاصمت في و 17 ساله شرده او اداره سوريا وشرتكي هر وصاب اكاكي وبياديجي نكار جناب باسكي نظام وإيران دركبن يعني تشتي خيارات زحمت جواد خازن هجر نرينا مداني هجر جيفري وأمريكا وفرنسا جادبن إيران ضربكي بخوي وأفقى منظمات إرهابية وأف خلاياها وأف روشة سوري وأف حمية والبر حوارات جيورن والبر وتسالي بدا بيادي والبر أي اتفاق كردي روالي حتى إيران ورجيم تقارن ومنظمات تمويل بكن ونكار بن بر أي بريار يان كاركي گفتگوی و چارەسەریە و بەرەو قوناغا سیاسی ناچێت. باشە برێز عومەر پرسێک بردە هەیە گۆری زانیاریان تایبەت ئەمریکا دەمان هادە لەسەر تورکیا پێشنیار کردە کە بەرپەرەهەیە ناوچە ئارام بناباخاکە سووریەدا و کورتانە سووریە دەگرێت ژە 7 حتا 14 کیلۆمتران بێ تورکیا دخوازی حتا نزیکی 32 میلە ئەنگۆ نزیکی 40 کیلۆمتر بێ دبردا ئەو پێشنیاران نوێ ئەمریکا گۆری کوهاتی ئاشکارەکردن راچڕادەیەکی وێ جەم تورکا جهێ ڕازی بوونە بەویانجی تورکیا و ڕژ لەسەر نەبینەخوا كاكو تركيا شرطيكي أمريكية الشرق الأوسط ما خي تركيا جهاية أستاغو بازارة بأمريكا عن روسيا رابطة تركيا وإيران أدوات روسيا وأمريكا منطقة دا ونخاسم سر أرض سوري هجر نب أمريكانا بتركيا وروسا بتركيا درباسي عفرين ندبو أفقا وإيران وتالان كرنو ملطة مو أو ندبو تركيا أنها أو بازارة تركيا تخوازي فقر خريطات طريق ياقو شنجش خورا أفاكرين منبج
وقتا درباسي عفرين بي على اساس امريكان جي فكشن شرقي فراتي وتركيا بردوام بكي حتى منبج انا فيما دي دهاتا راغهاندن انه ممكن تركيا فكشج عفرين وزانشنا وينها تركيا امريكا تركيا ببي حتى منبج جبو تكزيه بكي سر يعني راضي بكي قناعتي مداني تشتا امريكان بخازوي تركيا براوري نحو جي اجتهادات او شرطي ملكيه شغلات ناكوكي برز عمر ناكوكي كنا بلا امريكا تركيا هذا درست بيكو تركيا سيستم بربانيا اس 400 روسيا كليا وبدا روبروي انغو تحديا امريكا كان امريكا قوتي النكره تركيا رجل بولسر مرينا خو او ريب كابتن بداوي اني ونهاجي كرستا ورقرتنا البرده تركيا ويش زرر بكي اگر سرويس سياسه خود بردوام به حکومت بيجي دليل مداني تركيا أزمة داخليها وأف أنظمينها دائما وقت أزمات واي داخلي شيء بتصدير كنش دربي حدودي خالص ساحة هري باشكو تركيا أزمة خويا داخلي يا حكومتها خو البجارتني خو نتائج وناكوكي نهار نافرة تركيا قادة معارضة رژیم ترکی و اردوغان وادا چیدن خوازه تصدیر بکش دربا ساحه هری باشی میزیک ساحه سوریه و عفرین شوال را دستی خواه کرنه و نهات خوازن وادره دیش امریکا بازار به چه سعره به امریکا ترکیا براوره یعنی ترکیا نه او دولتا گوکار به سر امریکا و روسا بلیزه یعنی از ترانه و بازار بکه ابدا انگل جارا هناك فرصن بيجن ما فكاكيجي بوا جزء كج ليستكا دولي يعني امريكا او بازار بيرا وزانش ابو نا فكاكي ونا تركيا ونا استه جو امريكان واوروبيا را بازار بكن انجق المانيا وفرنسا بريطانيا كاربن امريكا وروسا را بازار بكن اما بدولت انها تركيا ريشا تركيا كود بيش او درباسي روجرات چم فراتب به چواتێک ژێرەتێکرن ئەمریکا وێ هەڵوێستا وێ چ بێ وێ ڕێ بدێ تورکیا دەرباس بێ یانجی وێ چارەسەریەکە دن بەدیل جێرە هەبێت ئەمریکا هەگەر تورکا کار بینێ وەک بەخفەرن بنسەهاوێدانێ یعنی عسکەر سەر بنسەهاوێدا ئەما سیاست وێ ئەمریکا مارەسە بکە ئەمریکا کەس قەرە ناکێ شریک شرقي فرات دا منطقة نفطي وأفقاصال تيدا وخبرتك ويشي بيا وقواعد شكرنا وهر جندكي الهر باجة جرميلان بقرا وجمير قاميرا ووادرا هر يكي قاعدة خود شكرنا وخلجاوي خود بينا أمريكي براد دن خلكي ولشكري تشتي هي عسكري هي جد بنسها سياسة أمريكي لأن ممكن أمريكا تركا وكو مخفرة وكو عناصر جيش وبينن هو إدارة منطقة آمن مخفرة ودينا وجيش تركي بن وعلامة تركيجي ممكن ناب علامة أمريكية علامة سورية هبن أما وكو سياسات تركيا ناب شركة أمريكا سياستها دغرة آرام سوريا دا ونايك نهيزيك داوين برز عمر دبردا كرد دا باكرنا نابشيا آرام دا اگر كو بو راستيك لسار عرده وسودمند به یانجی ضررمند به کرد و دست کردم دست بینن یعنی بروباجی و چندیجی ویش دست بدن كاكو كرد بالسر حاله خوا و پرچبونه و نابرا انجمن و پیادیدا و پیادیجی سر حشکیا خوا و سیاسات خوی چوت و فروتنا ديموغرافيا منطقه كردي و فروتنا خوينا خورتي كردا كرد همي اوادا ضررمندن هاجر هاتو كرد ضغطك دولي تشيبي وكو بري باشور كردستان انجمن و پیاده اتفاقك هفاش و ادارك هفاش و كرديني والله دفرا آرام پشتکی پیروزه و خورته هیجیش کامپا و درا و اوروپا جو خلکی وگره مال خو و خباتا خو بکه و تضحیاتا بده و پروژه خواه نتوی از خوازم تاریه بیجم یعنی انجمن اجتماعی کردی جیراته نویسنده توی همی ناکوکی یعنی رخنه لسر او هلگره پروژه نتوی کردیه اگر پیادهجی دوی قناغا سیاسیان گلکی زحمت و یعنی عفرین چو
کۆبانێ وێران بوو جزیر وال بەر تهدیداتە و دەرایە و کوردستانە سووریە حەمیل بەر تهدیدێ هەگەر هات و پەیمانێکی کوردی بنسا هەلگەرێ پرۆژە نەتەویری و بن شێوەرمەندیە سەرۆک بەرزانیدا هەگەر پەیمانێک وەرە چێبێ کوردێ گەلەک سپاس ji بۆ شرۆڤەکارێ سیاسی ئەحمەد اسماعیل کولگەل من بووی گەلەک سپاس لە باژارێ حەسەکەی ڕۆژاوای کوردستانê teqînekê ڕوودا bêk û tu ziyanên canî hebin jêderên xwecihî ji nava bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê ra gihandin ku doh yekşem Mêrtaxa Guêran li başûrê bajarê Hesekê motorsîklekî bombakirî teqiya her li gorî eman jêderan ku danexuya kirin di encama wê teqînê de ziyan bi tenê madî bûn bêk û ziyanên canî hebin beriya çend rojan jî li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê bi taybetî li deverên bin kontrola peyadê de zincîrek teqîn hatin rûdan ku di encamê wan teqînan de hejmarek birîndar ketin ser berî rûdana ziyanên madî li cihê bûyerê. Li her du bajarên Reqqa û Dêra Zorê rejêma sed tevaya dergehên navbera navçeyên xwe û qasedê girt. Çalakvanên di nava bajarê Dêra Zorê de ragihandin ku pêştî bihîstina dengê teqînên bihêz li navçeya Elbixê liye lê gundewarê Dêra Zorê ya dibin kontrola rejêma Esed de rejêmê biryara girtina tevaya dergehên navbera navçeyên dibin kontrola qasedê wê dide. Herwiha rejêmê li bajarê Reqqayê jî tevaya dergehên navbera navçeyên xwe û qasedê daxist bê ku sedema girtina van dergehan eşkere bike. Çalakvanên di nava bajarê Idlibê de ragihandin ku îro danê sibhê balafirên şeriyên Rûsya bajarê Me'aret Nu'man li bajarê Idlibê bi tundî armac kir û di encamê de sih qurbanî navbera kuştî û birîndar diket. Çalakvanên di nava bajarê Idlibê de eşkere kirin ku bihtirî sî qurbanî navbera kuştî û birîndar ketin di encama bombebaranskirina balafirên şeriyên rejîma Esed û Rûsyê ji bajarê Me'aret Nu'man re li başûrê bajarê Idlibê. Emanê çalakvanan dana xuya kirin ku îro dişemê ji berê tundbûna êrişên rejîmê ji aliyekî û balafirên şeriyên Rûsî ji aliyekî din ve li ser hejmarek bajar û bajarok li bajarê Idlibê bi taybetî bajarê Me'aret Nu'man ku rastî êrişeke tund ji alî balafirên Rûsî ve hate. Di encamê de bi kêmanî 20 welatên sivîl navan de xwebex jî hebûn canê xwe jî dest dane li gel ketina hejmareke birîndar e. Emanê çalakvanan dana zanîn ku îro danê sibehê balafirên şeriyên Rûsî bi awayekî rasterast kadrên êdwarên mirovî de kar dikin û navendên hewarçûnê û berevaniya sivîla Sûrî kirine armanc. Di encamê de xwebexşeke di tîma berevaniya sivîl de canê xwe ji dest da. Tîma berevaniya sivîl jê li ser û pela xwe ya tora civakiya Facebookê ragihand ku li gundê Cibala li başûrê gundewarê Idlibê sivîlek hate kuştin û 4 kesên din navan de jinek jî hebû birîndar bûn. Ew jê di encama bombebarankirina gundê navbûrî ji alî rejîma Esed ve. Emanê tîmê eşkere kir ku ji ber armanckirina bajarê Kifirnûbul û gundê Kifrûma û hejmareke bermêlên teqîner 3 kes canê xwe ji dest dan 10 kesên din jî birîndar bûn serbarî rûdana ziyanên madî li heman deverê. Erê li gorî hemanê jêderan dane xuya kirin ku her yek ji gundê Kefirsicnê Erînba Şêx Mustafa rastî êrişin tundê ji alî balafirên şeriyên rejîmê ve hatin hejmarek qurbanî navbera kuştî û birîndar ketin. Herwiha tîma berevaniya sivîl diyar jî kir ku roja borî ji ber êrişên rejîma Esed û Rûsyê ji hejmarek bajar û bajarokên li Bakurê Sûriyê bê taybetî bajarê Idlib û gundewarên wê 68 qurbanî navbera kuştî û birîndar ketin. Balafirên şeriyên rejîma Esed bi çend mûşekekê başûrê gundewarê Idlibê bombebaran kir û di encamê de komkujiyek rûde. Çalakvanên di nava gundewarê Idlibê de ragihandin ku doh yekşemê di encama bombebarankirina gundê Qurm el Coz li gundewarê Idlibê ji aliyê balafirên şeriyên rejîma Esed ve bi kêmanî 9 sivîl ku piraniya wan ji derberên Hemayê bûn hatine kuştin û hejmarek kesê din jî birîndar bûn. Rejîma Esed û Rûsya de operasyona xwe ya leşkerî de li ser deverên li Bakurê Sûriyê de berdewam in ku her du alî rojane deverên cuda cuda li Bakurê Sûriyê armanc dikin ku di encamê de rojane kuştî û birîndar hene. Tîma hevrêzkarên bersivdanê armanckirina kadrên dwarê mirovî de kar dikin ji alîya rejîma Esed ve bi tundî şermezar kir.
ما ئەڤرێزکارن بەرسەردانێ داخوایانیەکێدا ڕاگەهاند کوچەکداران ڕێژێ ماسەد و رووسیا بە ئاوایەکی ڕاست کادران ڕێخستنێن مرۆڤی و نابندێن هاوارچوونێ و بەرەبانیا سیڤیل لە باکووری سووریێ دەکەنە ئەرمانج هەمان داخوایانیە ئەشکەرێ کرد و ژێ دەستپێکە پرۆسەیە لەشکریە ڕژێمێبە لەسەر دەبەرێ و تانەها 13 کادر و خوا باخش دوارێ مرۆڤی داهاتنە کوشتێن. جاندرمێن تورکیە وڵاتیەکی سیڤیل لە گوندوارە ئەدلبێ گولەباران کرد و دەنجامێتە ژیانە خۆشدەستدا. ڕەنگەها سووریا مافێ مرۆڤان ڕاگەهاند و دە وڵاتیەکی سیڤیل لەسەریانە بەرە باژارۆکێ دەرگوش و گوندێ ئەدوریەیە هەفسنووری بە تورکێرە لە گوندوارە ئەدلبێ ژێ ئالیە جەندرمێن تورکیە بەهاتە گولەبارانکردن و دە ئەنجامێدە ژیانە خۆشدەستدا. هەمان ئەڕەوانگەی ئەشکەرە کرد و لە باژارێ جەسرە شغورژی دەنجامە گولەبارانکردنا بێسەر و بەردە ژالیە جەندرمێن تورکیا بە دوو دەربێ دەرجەکان پاسەڵاحەدین لە گوندوارێ ئەدلبێ بریندار بوون. هەر دەبێت دەربارەی دەتۆرە نابهاتی بە بەڵگە دیار کرد کۆژە ساڵە 2011 بە تا نەها زێدەتری 441 سیڤیلی دنابواندا 75 زاروک ژیهەنە بە گولێن جەندرمێن تورکیا هاتنە کوشتێن. وەزیرە دەربێ تورکیا دەماخستنەکارە سیستەمێ موشەکە S-400 جێ رووسیا ئەشکەرە کرد و گوت و سەرۆکی ئەمریکا ناخوازێ سزایان بەسەر تورکیادا بسەپینێ. وەزیرە دەربێ تورکیا ژێمەدیان وڵاتی خۆرە ڕاگەهاند سیستەمێ بەرەبانیە S-400 جێ رووسی و تورکیا بەریا چەند ڕۆژێکی کەرەستەین سیستەمێ بەرەبانیە وەرگرتیە وێدە دەستپێکە ساڵە بێدا بکە بێوارێ کاردا. وەزیرە دەربێ تورکیا گۆچی کوی دەرە دۆناڵد ترامپ دخوازی سزایان بەسەر تورکیادا بسەپینێ. خودێ دۆناڵد ترامپ ناخوازێ سزایان بەسەر تورکیادا بسەپینێ. ji bo gotûbêjiya çawanîya sepandina sizayan bi ser Tirkiyeyê de Donald Trump serokê Amerîka sînatorên komariyên Amerîkî bi koşka spî vexwendî kirine. Rojnameya Washington Postê Amerîkî belav kiriye ku biryara siba sêşemê Donald Trump serokê Amerîka çawaniya sepandina sizayan bi ser Tirkiye de ji ber ku mûşekê S-400 ji Rûsya kiriye. Sînatorên komarî vexwendî koşka spî kirine. Rojnameya navhatî naveroka nameyê belav kiriye ku Trump ji bo sînatorên komarî şandiye. Têde nivîsiye ku babeta serekeya gotûbêjiyan wê çawaniya sepandina sizayan bê bi ser Tirkiye de ji ber ku Tirkiye bibê ku guh bide NATO mûşekên berebaniya S-400 ji Rûsya kiriye. Piştî ku Tirkiye 8 karwanên mûşekên berebaniya S-400 ji Rûsya wergirtin, Donald Trump du lêdwanên cuda di vê derbarê de dan û diyayekê de got ku tinyasa wan ji bo sizadana Tirkiye nîne û dê lêdwana dua de jî got ku hûn ê bibînin em ê çawa Tirkiye siza bidin. Her dê vê derbarê de çend sînatorekî Amerîkî yên ser bi Partiya Komarî û Demokratî ve jî proje yasayek ji bo çawaniya sepandina sizayan bi ser Tirkiye de amade kirine. Tê xuyakirin ku proje yasa wê roja sêşemê radestî Donald Trump werêkirin. Di proje yasaya sînatorên Amerîkî de hatiye ku kirîna mûşekê berebaniya S-400 ji Rûsya ji aliyê Tirkiye ve. Asayîşa Netewî ya Amerîka xistiya matirsiyê de lewma divê Tirkiye bi tûntirîn şêwa werê sizadan. Her wiha di proje yasayê de hatiye ku pêwîst e çavek bi endambûna Tirkiye de werê xişandin wekû endamê hemîşeyê NATO. Her wiha di proje yasayê de behsa wê çendê jî tê kirin ku Rûsya destêwerdan di çendîn hilbijartinên welatan de kiriye. Bo nimûne li Venezuela pêştevaniya mod rêdî kiriye û matirsî bo ser demokratiyê li cîhanê durist kiriye. Lewma ev çend nayê qebûlkirin û her wiha firotina mûşekên berebaniya S-400 bo Tirkiye jî ji aliyê Rûsya ve nayê qebûlkirin. Weke hatiye ragihandin ku siba sêşemê Donald Trump serokê Amerîka wê dawên biryar derbarê sepandina sizayan bi ser Tirkiye de bistînê. Bi taybetî piştî ku helwesta sînatoran yên ser bi partiya xwe ve werbigirê. Berê bi dawî hatinê dubare ser nûçe.
لباجار قامشلوی روجابای کردستان پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جبینه کل دار خستو تیدا روش سیاسی و ریخستنی گوتو بشکرن جیمز جيفري شاندي أمريكا جبوي سوريا قهشت تركيا وبريارة صلبة لقلب بالبرسيارن تركيا نبجي أرامو نخشرية أمريكي تركي درباري من بجي قوتو بيشبكي شاهين أحمد بجي قرنتيا جي بجي كرنا ريك كابتنان بقرا لشكري روجا بو روجا باي كردستاني صالح مسلم سرکرده فیده گوت کوان ابراهیم برو سروک بری انا کساج روشابای کردستان سر گون کر دا کوی جکوشتن بپارزن هر شاد بن